Good morning, Ecclesia. Good morning. Ese ele fala, asawa good morning neta yao. Ya Talofa lava Ecclesia, ya sawa. Ya. Fafta ile atu mfayo na taita ina mailo oto so forma so mato wala. Ya ile neta ya fo. Waya to fo lava ina faale malosi male fata alofa ni neta ya. Ya taitolu lava loto male ngana. Ya manuia petato umaile alofa le tua. Eluani mato pesela mato ususu atu. Ya esauni tato loto mangama. Ya ele sauni ele neta yao. Ya avea fo ele neta imi. Mana e fo wale fo ele I pasi fo stato peace. Te tula ye mai lato e. Avatu se haki se tasi. Olo fia maua, olo o mana o mia sau haki le neta yao. Mata o yai. E lo fale atua I atu oi. Yesterday, today, forever. Nobody is like you. You never change. Yesterday, today, forever. Nobody loves me like you. Singing you are the same, you're the same. Yesterday, today, forever. Nobody is like you. You never change. Yesterday, today, forever. Nobody loves me like you. I worship you. I worship you. I worship you. You are the living God. You are the same. Yesterday, today, forever. Nobody is like you. You never change. Yesterday, today, forever. Nobody loves me like you. I worship you. I worship you. I worship you. You are the living God. I worship you. I worship you. I worship you. You are the living God. You are the living God. You are the awesome God. You are the living God. Ya masepati ya riele tu neta yao. We are fine, passing off for the answer. Oh, I see
Your
Ngā pati o tō lima o tōnu umalapa. Ma alalanga atu ia I le li'i ma le leo fia. Awai ma tau tia lea li I le silisili ese. O le tupu silisili ia I le laronami atoa. La tātou tatalo, let us pray. E silisili lava lawa fio ia tua umalapa. Le nā o mato o mai ai I lo fale tāpua I le ni tai ao. Vatu le mato tāpua inga o le mato whaatu e. Le mato whamanu ma le whanetanga I lawa fio. Wa o whaia o e me sili mai e manu maro. Fio mai anganga pa iae papatuina o mato tangata tāpua I te totasi. Mato te vatu e le taulanga e te tau malawa fio. Come, Holy Spirit, anoint each and every one of our worshipers this morning as we give you the glory, the honor, and the praise. In your name we pray. Amen. Tātou o mata nei sāni ngā pese te te ina tātou e pese tō sku whā, tātou te o. Let us continue in the prayerful mode. Le tua silsili ese, o le tupu oe o tupu, o le li'i o li'i. Whapaione le mawhai e le tangata o na pula sa o atu I le la e o noa ma le awhaina.
o whapenale siri ese o lau fio e le mawhai o na tūpaia i aile tangata. O te pena e lau fio le tauranga tūtasi ale lo walo o Yesu Keriso. O tui matangi olo, o vea matio ata e lawe ina mai ai I mātou mai le mumu o le la. Le o mātou osi ai le tāpo inga I le nei tai au. Ua fua e le au whatutua le nei e kalesia ma le au lotu. Ina o ia utu I ai le manuia o lau o fio. E o noa ma le awhaina o le tangata. Wa ia tusuru le tino o lotu mai lo nuku ma lau e kalesia ma I mātou uma. O mafuta mai fo inisi o mātou uso I malae. O mātou o mai e sula ina lo walofa. Fo I atu le mātou whawhitai I ate oe. A wā o manuia la tau singa I ai mātou. A mātou mafo whau I ngā ruenga o le lawa yaso ua uma. Ngā ruenga whaitele ma ngā ruenga whaiteto tasi. Ngā ruenga I tutonu o whatwhai ngā ruenga mo mātou tiute ma tofi tutonu o lau e kalesia. Malanga fo isa whenga iai nisi o la mātou o lotu. O le upu moni lava sa lama le maliu ma le oti iai mātou. Na le se noa la o fio ma le ngā ruenga o lo nganga pa ia. O lo fautua ina le whioai o lo nuku ma lau e kalesia vatutua. Se manue le maua mai mātou le nei tai au mātou o fie. Mele vatu ele mātou whawhitai I ate oe lele I e. Ona oe lawe ina lo nuku malau e kalesia ua o mai le nei tai au mātou o fie. Whawhitai foi ona ua tā lāpu pui o lo malu pa ia. Whale lo nuku malau e kalesia mai mātou uma. Whapefo I uso o lo mafuta mai I lungo le ea. O mātou tatalo lele I e, I au ngāla mātou poto I nei. Mātou te utu fia ai upo o fionga. Whamanuianga le oa mai ate oe. Ia se mafutanga fo I le uso I nei. E miliu oe mātou whatasi malawo fio. Ma mātou I loa ai lo fetalai mai o wala SS. We thank you, Father, for this place that we call home, where we can belong. We come here not because we have to, but because we want to. We thank you for the fellowship of the brothers in faith, the sisters in faith. Remind us once again, Lord, that we are just but a very small portion of your entire ecclesia that was redeemed by your grace. We ask that as we gather, we pay attention to one another and the glimpses of glory that we carry with each and every one of us, and let it encourage us for this week that's before us. Au leise upu I o mātou mutu whauta ua lon e sinafia ma mai o mātou mana tunatunga. O te talo le leo al tangata lava ia wana oe lava e te sinafia. O mātou tu inatu ia te oeta maa se I e tali mai. E fui te talo ni whaia I mātou na tali. O se te saro sanga le uso lo mātou tua oi e whai mai. A iai mātou le tali o la mātou te talo. Ia maua I mātou le toa ma le malosi. E tali e talo sanga o mātou tua oi. I fui lava mea mātou te mawhai o na whai e o no ma le a whaina. O la mātou te talo le li I e a talo sanga mai nisi. Whapenao na mātou mata mau. I le tali ina o te talo nā. Wai whapeina o na whaia lau fio mo I mātou. Mātou te mana tueina ai te mina. O fō aile nei o lotu 5 tau sanga tamu ai.
Sa iai o lato manao. Sa iai mea sa talo sanga atua i a te oe. E sa lilo i a i lato e mawhai o na whaau i le tupulanga ma le tupulanga. Le o atoa nei le 5 tau sanga. Fatasi e mai ngai o inga al tangata lawa ia. Miliu fatasi malo nganga pa ia. Le o mato mo wale nei no whanga mo tupulanga Talofa, Samoa, mo mato nui nei. La mato talo e whapeina o na whaau wau pea ngā ruenga le nei o lotu. Whaapopo i ngā ruenga le Kalesia Katoliko i le lalolangi a wao. Whautuina pē loa nganga pa ia. Tangata whatutua i a te oele li ie. La mato talo o te tuuna i mato. Mato matuina le malo Amerika o mato whaimalo i ai. Meise i mato o lo nonofo. I le neilau ele ele. Te talo i ero whamanuianga i le Palestine. Sui Palestine ma kapineta. I mawalo lato malosi. I mawani o lato manatu. Se ili fo i lawa fio me le whasinonga lo nganga pa ia. Whao ngaina o le nei atunuku e whalau te leina i lo fina ngalo i le lolangi au au. La tau fo i lo whaia tu la whono. Lave ina mai i la tō mai manao le tangata. Vai wainga o le tangata. Ia maua i la tō le neia nganga na i lawa fio i Yesu Kiriso. O ea i o le au ona. Au ona i tangata. Au ona le fina ngalo lo te maa. Au oe lava o le tupu ma le atua o atua. Te talo i whapeina fo ira maua e teitai o le fono o le whaitu la fono. Whamasino. Le tawhatolo le nei malo tele o Amerika. I tofu maua o mai la tau le nganga o Keriso o ia o le o ona ma osi osi. A o le tua lava iai matou. A maua le matou malo na tafe ifo la ie stete te totasi. Counties o matou nopia iai. Se yo o mai lava i Kalesia ma ainga te totasi o le nei malo. Na i hutupe i aile nganga pa i o lawa fio. E fsosoani e malo o le lalolangi ese ese. Matou mantua o matou tunu i Samoa. Malo tu totasi o Samoa ma Amerika Samoa e whaalango mai le malo meleke. E iei whamanuianga lawa fio i ona teitai. Wia fo i teitai o Kalesia. Io nala matou te talo fo i tele. E tofu ai matou na usu mai le nei tai ao ma te talo lilo. Te talo whapitoa. Mana onga i meoro matou mana mia o esi la fia. O matou tu inatu i lumo o lawa fio le nei tai ao tama. Se i e tali mai e tu samaro tama o ainga. I le swafo Yesu Kiriso matou o li i mal faola ua ole mawala au atua i. Amen.
pesa. e a tu whawhiangai ma le taulanga I lungo le lau le nei tai au. Le taulanga I lo sui fua ma lo wona. Le mātou te talo le li e vele nei taulanga. Tau se mei lo ngai, le ofo inatu o mātou wola te tu tasi. Whalau te leina I lo fina ngalo I le lulani.
We ask that you would receive our tithes, our offerings, and our hearts as we offer them up to you, O Lord. Amen. If you're not a tato wina, tu si fitfilia ele nei tae ao, le onalia I wane o mta o kusiku mwha. Mata tato whaitau whela whelawhoa I mai whela upo mua mua. Whapau mai whela upo kusiku mwha. Our reading this morning is taken from the Gospel of John, chapter 14. We'll be reading verses 1 to 14 in Samoan. Ufetalai atu Yesu I a te ilatou. Hawale atu o tuvale o to loto. Whatutua I le tua. Mai e whatutua mai fo'i I a te au. Tēnei no whai o toro te mā. Ana le ai, o whai atu atu o tō. O te awe sauni se mea no whai o tō. A whaifui o te alu e sauni se no whoanga mo o tō. O te toi sau matalia o tō. Ina I e iai o tō I le mea o te iai au. Wa fe maito ma ia te ia. Lele ie, mātou te le iloa le mea e te mani watu iai. Le whape whela o na mātou iloa le ala. Le taia te isi a te ia, o au le ala, ma le upumoni, ma le ona. E le ara o te lava se tasi le tamā, pe a le ui mai a te au. Ano o tō iloa, o tō iloa fo ilo te mā. E amata nei lava no o tō iloa o ia. Ma va ai I a te ia. Whai whiripo I a te ia. Nere ie. Ia e whailo mai le tamā I a te mātou. O na mata I leo mātou mana. O tali atu Yesu. Filipoe. O leva lava ono o iai I a te o tō. A te le iloa e au. Le wa ai mai I a te au. Wa ai o ia I le tamā. Ai se ala o e whai mai ai whaali mai le tamā I a te mato. Te le tana tonu rea. O a o te tonu le tamā. O le tamā fōi o te tonu I a te au. O te tautara toai I a te oto. O te le tautara fua na wa. Aole te maoro no foi te tonu I a te au. O ia lava na te whaia na ngā kuenga. Ia o tō te tonu mai I a te au. O au o I te tonu o le tamā. O le tamā fo'i o I te tonu I a te au. Ale o lea. Ia o tō te tonu mai o no ia ngā kuenga. E moni. O te whai atu I a te oto. O le te tonu mai I a te au. E whai alawa I o ngā o te whaia. E whai fōi e ia mea siri ia mea. A wā o te aru lo te mā. Sifu tolu ma sifu wha. Mea mo fōi tau te ole atu wai I lo mingoa. O te whai alawa. Ina ia mi ia na tamā o no le atari. A whai tau te ole atu I se mea I lo mingoa. O te whai alawa. Ia mai le tua ia tātou. Te ni uma tātou te whaamolongo wai ma whetawina nā ki o ia. Tuma watu pe ia te ialo na lava I inga. Nei se I o I whaamavau. I whatalofa atu le tātou I kalesia. Kena masa ngai le whiunga te te whono ma le lau. Whatalofa atu fo I leo whainga ruenga. Suma ia wā o ma whaletua. Te akono li I te maitai. Tau whatu fōi mawhtana tina. E se fo I alo ma whanau o tātou kalesia o whaiona au I mai e sa minga I le nei tae au mata mo fio le li.
Talofa atu fo ia ila tō mafta mai le ni sauninga. Nunga le ea I au wala ese. I le teimi nei mai rua. O te talo I au tu vai mai pe I tātou I le fionga le tua. I leva yaso ma leva yaso. Tātou te mauai whaalu penga. Mo I tātou o tātou iai le nilarangi. Launga le suafo le tua te maa le alo ma le ngana pa ia. Ele ese le context le iai tātou I le luas futasi centenari. Ma le context lea sa iai le li mauna so e peo na moli mawina e Ioane e vangalia le tātou whituina. Unstable tātou I nei vai tau, sa whapena fui o na mate, teimi o le li mauna so. Fisili ngia I tātou tai, le ngata I politics a whape fo'i le kalesia manu'u, mawhioanga maainga fo'i. Whapena fo'i le teimi na iai le li mauna so. Wa tātou I ite o le o toi omi ai uma, tātou o I le unga. Whapena fo'i le mena iai I a soko o le li. Peo mea tātou te mana tuaina I vai teimi nei na whai eilea o ngā Ioane. Lena tātou whituina. E pe wa telea o ngā le li fōu o whaalongo I ei tangata. Mo wai ite tangata pele sao ea ia o ngā le tangata lea. O wai atu lava o whamalosi le li e soli le sapati ona o le lofa I le tangata matiba. O wai atu wako ngā ngau e ia tu la fono ale malo. Ruinga foa I mana taulanga. Ma maila e lua e ave le tangata. Pe a whatunuina o ia e fita roma. So a mata laona unstable tangata o paravalu o lato ulu ma ia tu I le continuina e le lii o le misiona Ioane le Baptisto lea na oti I 5 o Herota. Na mata la Iona fe momo wa I tangata o le lopo feo le au iai. O sili atu ina ua o ia le li I le tamao a inga o le malo ma le nuku. Ina ua fuli le li I lau I latou sa whaatau manu I le whapaolonga o le malu ma fesu ia I tupe. Ma whamai le li o le fale o lo tamao le fale tatalo au o tau whaia maana o e whaamea. O inana amata loa laona o nā whaina le economy. E mana ia le whai o le theory la tō ia, ta upu sili. A le teimi lo lava e papa iai I tu onga o se whalapu putonga. Ia ona, ia ro leo le me tupu. So o I te ala so e leo toi mamao e pu e ro tātou o li. Fita, leo. Le foi ako whaalongo tala o lo su e te itai o le tapo inga I utaia se awala e pu e aile ni. I wā oisiana o onga whamai o whisilingia pe whaitau langa lo tō wa lii. Na whai atu leo Simona Peteru, io e whaitau langa o mātou matai. O saula le upu le nā I le lii o na whai atu leo le lii I a Peteru Simona, se I tali mai ala whisili. O tupu umai au ina taulanga e levi ere taulanga le nā I suli po o tangata ese. E levi le taulanga nā I alo le tupu maona ainga po o tangata ese. Whamai Peteru tangata ese.
te tōngi ele la whonga le hao e tu. Ona whaitu rere li o a ole ata li o le tu. E te tau e ia te au na whaisak tā ranga i le maota o lo te maa. Ia. O tu inga manatu whaapea e whau le whalongo o tangata. Nana i ite yaso o ua le o toe mamao le uma. Ua le o toe mamao o na oti lo lea. So le context la nasa iai le au so o maleli. Le tusi iai le tala lea i Ioane, skufa. Ile ese mai man meolo iai tātou. Me mo lava tātou te mau e le tala le famile li i aua le atu tu vale o tu roto. So the point mo lava na, do not let your hearts be troubled with everything that's going on around us, with the oppression, with the corruption, with the oppressing of poor people. Do not let your hearts be troubled, Jesus said. E pese I atangia e le apopo inga le li, e pe I wa whaasa mai le ato tu vale e tatau o na mawhai o na whaasa e oe. O le wingo le tala, e iai ato tu valenga na o lai tupu le tau o Iran. A le ato tu vale e le tangata I Long Beach. Pamele ni ino e mawhai e oe o na. Ta ofi le ato tu vale le na o roto. Pese fa penale o wingo le tala le li fa mai e iai a mea e ato tu vale ai tato. Ai iai le agency o tangata na whauna ta awhi mea nā. Ia, tosi ni ila le atu tu valenga le nā ma le source of le atu tu valenga le nā. Una tato mau ai leo le nati lea e iai me whai e oe a oe lo fina ngalo malosi. E atu tu vale ai oe. Whamela le li o mela nā e ma whai whauna ta awhi una whai e oe. Te uwala au mairo a whawhine o maina whameo. A skengi lan ta vale. Nā tu vale ai lava leo o maina. Io, ia tosi fo. Sa moe le fo. So le wingo le tala, e mawhai o na oane e moe le foi ui. Ta ofi le mele nā, e ta o fia isi atu atu valenga. E o mai fua I ate oe. You see, this is something that's unique about Jesus' teaching, which leads me to the second point. You see, there's a believing in God, and there's also a believing in me. There's something that you do in the global sphere, but the manifestation ought to be locally. You can have these trust issues really big and overbearing, but you need to verify. Fa'atutua I le tua, yes. E fa'atutua me fo I atea. Iono fesili la ia oi le au lea na whamaile li e fa'atutua atu iai. Le au lea e base I e se lau pasene le tangata, to se lau pasene le tua. Le identity lea fe mai na whaia I tātou I fōlinga o le tua. O le aku le nā. Le aku lea na usu mai le tai au I le lotu. Agency. Whamai le li I whatutua I le tua, yes. But whatuatua fo I le tangata. Whatuatua fo I atea. O le tu la fo ia le whatutua. E nisi o tātou wa tele le whatutua. E ata soso atu ia I, se ili po whea o ia na ngā luenga. Ia pangā lea e ngāo ngāo. E whamaila o le li, e tele mea no nofo ai le maota o lo ta mā.
I say, wale te loa, o lo tama, o a ole atali. In my Father's house there are many mansions. Well, Jesus ought to know, it's his dad. Why wouldn't he know? He does. So do not let your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. For in my Father's house there are many mansions. Now, if he would stop there, then that's good enough. But then he had a little caveat. He had a little contingency plan. E tele mena nofo ai le fale o tama. Ana le ai, just in case e le ofi le fale o tama. O te alu e sa auni se nofo anga mo o tō. It's a contingency plan. E bei whamaile tua, whamaile li o te loa le lelo tama e te lelo na fale moa se nofo anga mo o tō uma. But just in case, o te alu saoni se no whuanga mo o tō. A whaiwhi o te tau, saoni se no whuanga mo o tō, o te tō sau. Ni a watu whatasi o tō, o le mea o te iai, o le mea le nā iai o tō. See, the goal is belonging. There's something about belonging. When you come into the house of God and you're God's heir, son, daughter, you get to move the furniture. Right? And there's a little lift in your step when you have that sense of belonging. Versus if you don't belong, you're careful. You're walking on eggs. E fuala walu luma mala walu tua. Whamai ale li o le fale o lo te maa. E tele mea no nofu ai. A whapele ai. O te halu te pena se nofu anga mo o tō. Ia na whai atu la i o toma. Toma lea na tātou tala noi. Lea ngata ngata e masaru saro whamaoni. Mai toma. Mato te loa whape whelea. Whawhea na mato muli atu ia te oepe a mato le loa le mea mato te whelea ua lea le dress. E li whamaile li o le wala lea latu i ipi o mai taumatau o ngā vale. E whamaile li o au. O au o le awa. O au o le upumoni. O au o le ora. So think about this. Thomas is asking for a way, a path, GPS coordinates, something material that he can touch and put his finger on. But Jesus said, I am the way. I guess it's difficult for someone like Thomas, who is probably from Montana, the Show Me state. He likes to see things tangible. But Jesus said, there's no tangibility more than I, the person, the image of God. See, the way is not a coordinate, it's a person. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. In addition to fatutua i le tua. Lea ulea na whanau i le whawhine seitia i tu la whono le taimi ma le nofuanga. Lea ulea o le a whatautau nei lunga o satau. Matulei mai lana whetalei. Lok ta mai e whamangalo i ai lato. Wa wala to le loa le mea wala to fe. Uma faile fesilia toma faile fesilia Filipo. Le ali ie amato I loa lama le tama ona uma leo mato masal salonga.
Ngā whalele. O le o wa ai mai ia te au. O wa ai o ia i le tama. So le technology lea nei le li mai la mai le amatanga. Fatu tua i le tua, yes. Pake te tau fo ina whaise ngā luenga le tangata lawa ia ina ia whaatua tua ina o ia. Ngā luenga le leo whai o tātou tina, whapena fo ita meiti la iti, whana nau mai lo lawa ta metiti. E le aima se ao ngā lawa o le pepe no whatoa whanau mai se i o lawa ina skulu valo masina, let's say. Whaatua tua umalawa le nei tangata fo i lona tina. Inga lalo tala. E le fisota inga o le halo ma le tama. O fisiri nei Filipo i le li faali mai le tama ia i mato. Ina i one i mato to e masa o salo. Ai fa mai li i a fai e tama ai mai ia te au ma e loa. Ua e loa fo i le tama. Ia ona oto e le li i le manatu muli muli. Famele li o me umai o whaia. Ngā ruenga umai ana o whaia. E ma whaifo i o tō na whai. Whamaro lo mai, sawa vali pipili, upula mata o tā waso, e ma whaia o tō na whai. A tele no tō whatu tua, o le a tele fo ini me ma whai una whaia o tō. So a tātou fast forward lai le centenario o tātou wola ai, ese le moni mal whamaoni o upo le li. O le sali ese o le cataract, o le me e whai outpatient, e te usu atu le whalamai le tai au, o sali le oli, e te amai tu e le fiafu. Upula ai mata o le tele o tā waso e le lorangi le nei. Tele fo isi ngā ruenga o whai na whai e tangata. Whaavai mai lawa i lo lato tani tonu i le tua, ma tani tonu fo i le tangata. Io le nati le namo tātou le nei mai aso. A tātou mafo whau lawa i le tele ma le nonoa i le lofo le tua. Tātou whatu tua i ai moi. Iai fo lawa la tātou me whai. Ni whatu tua ina i tātou e tangata. Fata itai e le whanau no lato whatu tua i o lato matua. O na papa a veloa i ale i le tua ma whalapo putonga te tele. Lo te talo ia mai e le nganga o le tua le whamalama le mangasili. Le whamalama lama le winga monio ana fionga mo i tātou. Le te mina la tātou whasanga i whamutunga. Ala ufa alalo tua i te akono o te pena mo le nei sakarameta. E susua mai na tala mai a ao. Le sea tau si unga o le o ngale le li pe o ne moli maui nei o ane. Pele li o me umalapa tau te ole atua i lo ta maa i lomi moa. E whaia lava e ia. Al mele nei tātou te loa pe a tātou malama lama i le ahu lena whamei e ke wiso. Whato a tali lava whapeina i le tua tātou te talo. So this idea that God grants all of our wishes presupposes that it has to go through the Christ lens. It has to go through Jesus Christ, the way, the truth, and the life. And when our will, when our individual will aligns with Christ's will, then our wishes are granted. And this is His will.
is to offer his life as a living sacrifice to his friends and to all the believers in the world. So as we gather around this table, let us remember that. Whamaile apostolo Paulo, o le lavaso na whalata i na aile li o Yesu. Me i tango ai le areto, o whaftai, tofi lea matu inatu i o na so, ma whape atu. O tino le ne o tofi masui o tō, i o tu whaia nei mea ma whamantunga i a te au. Yesu umato te ai. I whapefo I lepo ina o umana lato ai o si tie o lato luma ma whape atu. O lepo le nei o le whengainga fō le lo toto. I o tu whaia le nei mea ma whamantunga i a te au. Te mineo te walau whaaloalo atu ai te akono. Se ka langa la tātou whaftai mo le areto mo le waina. Tātou I fō matataro. Wāo whapea lava o na rofa mai o le tua I le laroa. Nei auina mai aino wano pele to tasi na ia le whano lava se whatutua I a te oia ia maua uma I mātou le ora e whamau le li ia. Le li ia o mātou atu. O le ala lea o mātou o mai le le tai. Ma o mātou wanga ngai alo la o ai pa ia le la o aina e ta pena e ala le soi fua o lo wala pelo ke riso Yesu. Le li ia lo mātou atu. O mai mo mātou loto o wha ma o lalo. O mātou o nganga e tumu le whaafetai I a te oe le ta maa wha ma vau o le tau ranga siri ese na e saunia. Wa o pumoni le li iena e sila me e tangai le huma I lona tino na momomo le sasa ma le tā. Ona ao na tu ia I wha. Lona ao ho ina wha pale ina le pale tutu. O lona I tū na tu ia le tāo a tau le sa tau. O le toto na malingi mai. Lona lava toto le li iena toto le tamai mamoe le pona. Le toto lea na toi whaafou nai le mawhutanga na motu sia I mātou ma oelo mātou atua. I le anga sala sa mātou nofo kolonga ai na afua mai lava I o mātou ua I mātou. A ole nei le li. O ma ngalo I mātou. Le toto lea na fufu sea I o mātou se ma le anga. Toto fo I lea na ia ta tala ai whai to o le langi na ia mātou ui atu I a te oe le li. Le tua le tuma. Le toto lea o mātou. O ala ai le mātou whawhitai le nei tai. Ale pomoni ai le iso mātou o atonu le lau lea. Ai na ua mangalo I mātou. O le ala lea o le mātou whawhitai. Le li ia whapa ia la mātou whita ngofi. Whapa ia la mātou ai. Whapa ia la mātou wheinu. Le tau langa I sau nia e roa le pela ke wisa Yesu. Mowai I mātou ua. Whafauina o mātou tangata tuai le li ia. Le mātou talo tamaa. Le umo le nei aso e fu iatu I atu oe le li ia wāre vi inga le whamanu o le whaftai ma le whanetanga. Ia fo I atu I lao o fio le ona le malasi o le oma. Apa ia rau areto ma le waina. Rau lava suafa Yesu o mātou o le mawalau. Amen. E rawa pōna whalata I naile li o Yesu. Na I tango I le areto. Whaftai e pēna o umona whaftai. Tofi lea matu inatu I ona so o mawhape atu. Tino le nei o tofi masui o to.
whapefo i leo i puino umona lātou ai tie o lātou luma. O whape atu le ipule nei o le whengainga fō le loto to. I o tō whaia nei mea ma whamantunga i a te au Iesu umatu te whenua. Wa o so umatu te ai le nei a reto ma whenu le nei ipu. Tu te whairoa to ai le maliu le li i se i to e whiu mai. Ala whapena fwe tātou whaia. Tu lai te akona. A mawale a reto te lia loa. Lai te akona. A mawale e pu whatali so tātou te lia whatasi. Tala Iesu, o le ipule nei o le whengainga fō le lototo, whenui e tātou umai ai. Tātou te talo pēr. Whaftaile le ie o no maua so mātou wawa noi le ne lau lau. Leo no o mātou ana i o tū la whono po ua sao ni a mātou wa mio. Lula walofa malo o lofa mo timuti vale. Pena e lau fio le nei whao tama. O maua e so mātou wawa noi le lau e pa ia. O lo mātou malosi. Mātou te atu e larangi le neva yaso. O moli mau le nā lofa o lau fio. We thank you, Lord, for this extravagant welcome. It's not because we deserve it, but it's because of grace. As we go out into the world this month, we ask that you give us the boldness and the courage, the fortitude to manifest and model that grace that was in Christ and is in us.
So that way when people look at us and ask, why is she like that? We point to you, O Lord. Mātou talo le li e ne e whapaia. Whamanuia lau e kalesia pe a mātou te ape masalalau. I e whamanuia lau o whaingaru e ngā ngāru. Ono Yesu, walaila mātou te talo. Amen. Ka tātou whai, nei sa minga pese ua, sa mira whi pese. Podcast sa tangata ile ngana Samoa male ngana Britania. Wina tato videos ile ngana Britania o ne pesi ile. Fotuanga na o mai. Pe finna darling ngana Samoa mo tato tupulanga ai failanga translate in ngana English. Ya o se tato le na. So if you know someone who
has those skills, translation both in Samoan and English, please contact Siona Savini at the office. This is a job that you can do from anywhere in the world, anytime. So, and that's the magic of our times. We don't have to be confined by time and space. Wherever you are in the world and you're able to do this work, you have a home here. Yeah, Talofa whamalusi mai tātou kalesia. Ia whai tō ngā ruenga o le lewa yaso. A tātou whaihu le talo. Let us pray. We've come to the end of this worship. As we move forward into the world, we lift up our tasks, our desires this week, Lord, that we have the boldness to manifest your teaching in the world as we go out. We ask your blessings on each and every one of us. O mato wo i si uia ne tapo inga. O mātou whamnatuina fo I māwaenga na e māwai ai me le opa ia. O mawola mātou mālosi. O la mātou tue manao. Ia papa ave loa le nā mālosi. E neva yaso me e lua. Mātou te atu e mawei mātou mamori mau o lau tala lelei. A mata I o mātou ainga. Tua oi manu. Se I o lava I tuli inga o le lalolangi. O le mātou tu ua. Ia tumo mai o mātou lunga le rofa tu no tele o Yesu Kiriso o mātou li whaoa. Le rofa muti vale o le atu o le tamā. E me mātanga le motusia maloa ngā ngapa ia. E lunga le iak mātou malau whanau whatuatua I le lorangi awao. Nei se I o le whakavau lava. Amen.